lapho uMelodon evunuli hayi cha bakufuza abaphela gqoka nje futhi bafika lapha bengoma laba bengoma phela ingqongqo kade ziyafa endaweni enqothi ngase ngathi njanje kodwa unqola kothi bamazi bacela bekunqaphe indaba abantu ngakafuna inyama zelapha futhi mawothi bobanga abantu nalabo bezobanga bethi hey uyabazi kodwa one uzodlala bonke abantu Mandela ni
wesibo